Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, a church for our quadrant award, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location of a coffee park junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi andada ma na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di Mema obibia akwabasonko ede ebatuma GH so na ene de nti ababeto yapno eso echuma na chese eya MP for Asen Central Honorable Kennedy Akompreko ohine Japan ne yare enmu akwa yeden ama waye 2 week for the cross examination na e wo senka wonko nam so amasisi amne wo kase de womo ajane eye ni case no na ebusia for said ye mo amunim no Anas Aremiyaw Anas asiyi ya papa Honorable Kennedy Akompreko Japan for eye defamation na eno na nam so matches womo edi court atrentwie eko ede eba na eno ada na chese eye on the 16th of December 2021 na chese eye proceedings eko so between ya papa Kennedy Japan a lawyer for any ebiemu nsusu no Anas Aremiyaw Anas a lawyer for a chese na womo eko akwakọ keka eye womo ensem na chese womo atimi ahwe na womo atimi aka eye ensem ne ehunu se de ensem no ebesi akọ ede afa na ebra womo ekokopie mu ewo hono ma chese womo request eye for say legislature yi abepie mu ewo court no de na chese womo man the microphone na wontimi enkasa since na wo have issues with a yen voice na say wakasa womo enhweda entintina hu behia so wombema no mic na said na womo eni eye extra mic ewo hono minute no womo ema na kwanya senko beyi ni nose mask no na watimi akasa na womo atim na womo echire mu said ensem no eba ye na kyesem ebra ye baba Honorable Kennedy Japan ye ma na kwanya se won kasa na womo entie na no di esem no na kyese eye din se wo beti papa yi ano eye ensem na se ensem a wo ka epie free na no na eye din se eye judge ni a wote eye ensem no eso no obetimi atiem eno na nam so ema kyese eye Anas Aremiyaw Anas a lawyer for any ebiemu so ye papa Kennedy Japan a lawyer for ye womo ekokasa ye na ebra womo ekokasa ye na obusan Anas a lawyer for ni busan Honorable Kennedy a lawyer for no say am ye sure say ye papa obetimi ayeden akasa na ebra nkomo no ekoso de Kennedy a lawyer for no ekan ya and say just go ahead and do your cross examination I just say monkoso anamonya mo cross examination akasa na dem obetimi akasa na ye papa Anas a lawyer for no ehwe ebra ye papa Honorable Kennedy ebebepie mu ewo court ho ne ye said na wote ho ase osore ase wotina se ase wo ye no ase ne ho tete no ewo courtroom honum ne sitting posture no krampo na se enkoye emfa ema wom ene biem so na ne facial expression no so na se enye okay emfa ema wom na ebiem so wom hunu eye some sign say ye papa yi ebra obebepie mu ewo courtroom hono ene jai every few minutes bia na se wo sore na wakwakwa Johnson I said ye twimi Jonas Beckham ye minute bia na se aban bass ne mu na se we so every seconds bia na ye papa yi wo sore ekokopie mu ewo washroom a wokokoye eye ne hu eye enti omo examine no hwe sa neoma no ene ebiem so ebra na wote ho no ma wo kasa se ne ho tete no ene na nam so ema eye Anas a lawyer for no still na wo mo enye okay with eye ensem no enunti wo mo ene eye judge ni a wote ensem no eso no kasa ye echire mu ema ne hu se ndebi se de enyoma ekọ ewo ye papa Kennedy ne hu no yetimi hu se na pomoden no enhweda enkoyie kakra emfa ema ye enti ebeye dia yenhwe na yentu eye ensem no emfa enhweda se de ebeye ye papa yi ne hu eto na watimi aba na wo matimi adi eye ensem tene nam so ema lawyer ni yi efra Mr. Japan na lawyer for ene wo mo ekasa ye ehun se eye Anas lawyer for no say
say and woman who our papa a woman who say enche ye as a papa no ho enhye da ento no enu nti ebeya ene yenye de yentu ensem no emfa enhye da ena nam so ema a lawyer for no so agitu mu so okay ena sade a wo mo enye den adjourn case no ena ma his lordship Eric Ba after say or confront and ansem wone lawyer for emienu ekasa ewie ye no wo mo hu se de nyoma ekone papa no na pomudin enso ewu ehia odo se asem no ewo court e wo se ye nka de na so se nipa ni wu a na chese asem no eno anu no ewu enya de se obetimi aka ma na ye defamation no hwan de kwa akotua no nkwane benti apomudin susu ewu ehia enti his lordship etie eye afanu banu no ensem bi o mu no sem de ebeya ne se ebe adjourn eye case no ene wo ka cha ye papa Kennedy na lawyer for ese wo mo enye den enhwe no mo prepare ye papa no mo fa no enko na ebra wo ka sa ewie no obusa wo mo esem wo mo hwa ebra ben ena wo mo ebetimi ababe piemu e wo court na wo masanto ensem no esom na the lawyer no e kan ye eni wo say my lord I can't tell na chese wo mo entimi nkire ebra ye papa honorable Kennedy akomprekon Japan ho ebetimi ato no na obetimi aba ho no tim lawyer ni no etena se ya no wo hwe ye no me no wo ka say dim wo mo etu eye ensem no e de akwakopiemu e wo on the 13th of January 2022 a chese ho ena wo mbekọ akwakoka eye ensem eno na chese busuam de aba beto ya apono eso eno no ye papa eye honorable Kennedy akomprekon Japan kamia kwa yese ye ne yare a na ebebeto abonte mrebi atwemu se wo yare wo ko US abochimemu okohwe ne ho yare ma eno nam so krampo ma awuto dodo na nkofo krampo ebo no ne wa yese na so ni nyina mu no otimi we pie mu awo manga na mu awodin emu eno ada chi so kokko pie mu awo court na chese wo mo kwakoya cross examination efa eye defamation case anas areme anas afile against honorable Kennedy akomprekon Japan no ekoko wie eje ese ye papa kokko piemu ewo ho na chese ne tebia wode ekoye no na entwe yie na chese apomuden no enhyeda ensisi ne hu esu eye no nti enam so ama chese lawyer for no ehu ye no na de ombetimi aya enesem wo mo behwese ebetu ensem no ede ahye eye eda ntimi no ka say de on the 13th of January 2022 ye papa ebesa kwa kopiemu ewo eye asindibia na ensem no wo mo asanso atoaso na ebe na makonya yiso na asre Ghana for ai mo amodo papa no ne mo amota no enyina no mo mfa eye mu nkotodwe engu fom na mo de nyame ase na mo bompa yenso amakai papa no ewo eye empaibo mo esanso obia ehia eye empaibo obia nso so ehia apomuden enhwe de bia waye bia na se ne nsem kaye ebi hu nti na menka se wo bompa ye emfa emane nkwahia nipa no nam nipa ede na so ne nam na yenye den yenwie nti yemfa mpaibom enta ye papa no echi ne ma no SPD recovery enso na busia de ba beto ya apono eso eno no se ye papa honorable ne yare no emu akwa ye den ama eno nti ne nsem a enam so na se wosen konkonkodi awasendibia no yetu ede asheda waje nchefa nsem ne ho no betumi ede abeto your comment section like the videos na share on all the social media platforms as media ene ekia sikapa makram